Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze nizera yuko mumeze neza, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kugira impagarike n'ubugingo kandi mukomeje kunogerwa n'amakuru tuba twabateguriye kuri Hirwa Live, by'umwihariko wamaze gukanda subscribe, nizera yuko ukomeje kugira ibihe byiza. Rero tuje mu makuru agezweho mu Rwanda, amakuru atandukanye ari kugenda avugwa mu Rwanda, duhereye kuri iyi nkuru ivuga yuko mu karere ka Rwamagana umugore ari gusohorwa mu nzu n'umuryango w'umugabo n'umugabo we nyine wishwe n'impanuka. Ni mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana. Kuri uyu wa gatanu haravugwa umuryango wapfushije umutware wishwe n'impanuka, none hakaba havutse impaka za ngo turwane nyuma y'aho umuryango wa nyakwigendera uhagaze ugashaka gusohora umugore wabanaga nawe banabyaranye uvuga ko utamuzi, ndetse ugashaka kujya gushyingura mu karere ka Ngoma aho kumushyingura i Rwamagana nk'uko byari byateganijwe. Nyakwigendera wari umukanishi wa moto, bakaba bakundaga kumwita Rukwangari, yapfuye kuwa gatatu tariki ya 5 Werurwe nyuma yo kugongana n'umumotari wari uhetse umugenzi w'umugore nawe wahise apfa, mu gihe motari we yakomeretse nk'uko amakuru dukesha Bwiza abivuga. Nyuma yo gukora impanuka rero byari biteganijwe ko ashyingurwa kuri uyu wa gatanu, ariko akaba yabanaga n'umugore batasezeranye byemewe n'amategeko ariko bafitanye umwana, bavuga ko bari bamaranye imyaka igera muri 2. Aho umuryango wa nyakwigendera rero mbere yo gushyingura babanje gushaka gusohora umugore mu nzu, bavuga ko ari iy'umuryango kandi we batamuzi. Ikindi bavuga ko bagomba kumushyingura iwabo muri Ngoma nyuma, mu gihe bari bateguye kumushyingura i Rwamagana mu irimbi rusange. Byabaye induru rero, biba ngombwa ko na polisi ndetse n'inzego z'ibanze babigeramo, aho ubwo twandikaga cyangwa se ubwo iyi nkuru yakorwaga bari barimo kugerageza gukemura iki kibazo, tukaba tugomba kumenya uko byarangiye nyine, niba umugore yasohowe mu nzu cyangwa se niba uko byagenze nyine bamuretse akahama mu nzu y'umugabo we. Dukomeje kandi tukiri mu makuru arebana n'u Rwanda, Minisitiri Dr Utumatwishima yahishuye amahirwe agiye guhabwa urubyiruko rwacikirije amashuri. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah yatangaje ko ku bufatanye na Minisiteri y'Uburezi bagiye gushyiraho uburyo bwihariye buzajya bufasha abacikirije amashuri kwiga mu bihe by'umwaka umwe, bagakora ibizamini, ababitsinzwe bagahita bahabwa impamyabumenyi z'amashuri yisumbuye. Ibi yabigarutseho mu nama yiga ku buryo bwo kuzamura imirimo mu rubyiruko. Ni inama yakoranye n'urubyiruko ruhagarariye Urundi mu ntara y'Amajyepfo n'abandi bayobozi, yabereye mu karere ka Huye kuwa 5 Werurwe 2025. Minisitiri Dr Utumatwishima yavuze ko muri gahunda ya NST2 izageza muri 2029 guverinoma yiyemeje guhanga imirimo 250 buri mwaka, kandi ko bigomba kugirwamo uruhare n'abantu bose. Yashimangiye ko buri wese ataba rwiyemezamirimo, ariko nanone ko akwiye kugira icyo aba azi gukora cyamufasha kubaho. Ati mu myaka 5 iri imbere kugira ngo imirimo ibashe kuboneka, twasanze ari uko tugomba kugira abanyarwanda benshi bize bazi byibanze mu bumenyi. Turi gufatanya na Mineduc, Mifotra ndetse na Minaloc, uko urubyiruko rwacikirije amashuri cyane cyane abifuzaga kurangiza yisumbuye ntiruyarangize, ngo turebe niba umuntu wese wacikirije ishuri kubera ibibazo bitandukanye yarangiza ayo masomo mu mwaka umwe mu cyiswe secondary praise, hanyuma tukamuha n'umwuga wamufasha kujya guhanga umurimo. Minisitiri Dr Utumatwishima yakomeje avuga ko hari n'izindi gahunda zishyigikira iterambere ry'urubyiruko, zirimo icyiswe Aguka Skilling, aho bafasha urubyiruko gukora imishinga. Muri uyu mwaka bakazigisha 1,500, maze 100 ba mbere buri wese akazahabwa $3,000 by'idolari byo gutangiza umushinga. Hazanashyirwa kandi imbaraga mu guteza imbere gahunda ya Youth Connect ku buryo igera kuri benshi bashoboka. Mineduc kandi igaragaza ko mu mwaka wa 2023 abanyeshuri bataye ishuri bavuye ku 8.5%, mu mwaka wa 2021-2022 bagera kuri 6.8% mu mwaka w'amashuri wa 2022-2023. Iyi mibare ikaba igaragaza ko abanyeshuri mu mashuri abanza baritaye bangana na 5.5%, mu gihe abo mu cyiciro rusange troncome bo bagera ku 10%. Abo mu mashuri yisumbuye bataye ishuri bo bakaba bangana na 4.5%.
Dukomeze n'amakuru twabateguriye ariko tugaruke ku makuru atandukanye twerekeje hano muri Tanzania. Muri Tanzania, Perezida Samia Suluhu Hassan yemeye arena ya miliyoni 172 y'amadolari y'Amerika yo guhangana na BK Arena. Ni mu ntambwe ishimishije yo kuzamura ibikorwa remezo bya siporo ndetse n'imyidagaduro muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko ishoramari rya miliyoni 172 z'amadolari yo kubaka ikigo cya siporo n'imyidagaduro cy'imbere mu nzu. Uyu mushinga ukomeye ugamije kubaka inyubako yo guhangana n'iy'u Rwanda imaze kumenyekana cyane, inyubako ya BK Arena, no gushyira Tanzania rero ku rutonde rw'ahantu hambere habereye imikino mpuzamahanga ndetse n'amarushanwa. Ibi byatangajwe mu birori bikomeye byabereye i Dar es Salaam, aho Perezida Samia yashimangiye akamaro k'ibikorwa remezo bigezweho mu guteza imbere siporo, umuco ndetse n'ubukerarugendo, nk'uko inkuru dukesha The East African bivuga. Ati iki kibuga ntikizaba ihuriro rya siporo n'imyidagaduro gusa, ahubwo kizaba umusemburo w'iterambere ry'ubukungu n'amajyambere. Bizakurura ibikorwa mpuzamahanga, bihangira abantu imirimo, abantu kandi bizazamura urwego rw'ubukerarugendo. Arena iteganijwe igiye kubakwa mu mujyi wa Dar es Salaam urimo abantu benshi, ikaba izagaragaramo ibikoresho bigezweho birimo ikibuga gikinirwamo imikino itandukanye, kwakira abantu barenga 20,000 na sisitemu y'amajwi n'amashusho biteye imbere. Uyu mushinga bivuga ko uri mu cyerekezo cyagutse Perezida Samia nyine cyo guhindura ibikorwa remezo bya Tanzania no kuzamura ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'isi. Ariko yaraherutse kwingingwa n'umuhanzi Diamond wamusabye kubakira Arena nyuma y'igitaramo cyagenze nabi cya Trace Award giherutse kubera muri Zanzibar nyine. Dukomeje kandi mu yandi makuru tugenda tugusatira umusozo, tugenda tugana ku musozo, reka tubabwire yuko ko abayobozi bo muri Lesotho bo bariye karungu kubera Trump wavuze ko iyi Lesotho itazwi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Lesotho yavuze ko yatunguwe no kumva Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko iki gihugu kitazwi. Ni ibintu ashimangira ko yafashe nk'igitutsi, ndetse anamutumira kugisura ngo yihere ijisho uko ari igihugu gikomeye. Ku wa 4 Werurwe 2025 ubwo Perezida Trump yagezaga ijambo ku nteko ishinga amategeko, imitwe yombi yagarutse ku ngingo nyinshi zirimo no kuba yarahagaritse amafaranga menshi yahabwaga ibihugu birimo na Lesotho. Yagize ati miliyoni 8 z'amadolari yo gufasha umuryango wa LGBTQI mu gihugu cya Afurika cya Lesotho, nta n'umuntu n'umwe wigeze ucyumva. Aya magambo ya Trump yasaga n'ayerekana ko iki gihugu kitazwi. Ibi kandi ntabwo byakiriwe neza na guverinoma ya Lesotho, aho yagaragaje ko ibyo Trump yavuze bisa nk'agasuzuguro. Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga wa Lesotho n'uwitwa Lejone Mopoti-Joane yatangarije BBC ko bitangaje kumva umukuru w'igihugu avuga ko ikindi gihugu cyigenga muri ubwo buryo. Natunguwe rero no kumva avuga ko igihugu cyacu nta muntu n'umwe wigeze ucyumva. Lesotho ni umunyamuryango wa Loni ndetse n'indi miryango mpuzamahanga, kandi Amerika ifite ambasade hano, kandi hari n'imiryango myinshi y'abanyamerika twakiriye i Maseru. Mu kiganiro rero uyu muminisitiri yahaye Reuters yavuze ko ibyo Trump yavuze ari igitutsi kuri Lesotho. Ati Lesotho ni igihugu gikomeye kandi kidasanzwe ku isi yose. Nishimiye gutumira Perezida Trump ndetse n'isi yose kuza muri Lesotho. Icyemezo cya Perezida yo kugabanya inkunga n'uburenganzira bwe kubikora tugomba kubyemera, ariko kuvuga igihugu cyanjye gutya birababaje rwose. Ntabwo bikwiye ko umuyobozi nka Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga igihugu cyanjye mu buryo bumeze butyo. Inshuti rero bakunzi bacu, munyemerere ngana ku musozo w'amakuru yaragezweho, ndagaruka mu kanya mu yandi makuru araza kuba agezweho. Amakuru tugiye mugenda mukurikira isaha ku yindi, amakuru uko agenda aba amakuru abagezweho nta handi hantu wayasanga uretse kuri Hirwa Live. Wowe rero utarakora subscribe kuri Hirwa Live, nizera ko ufite ikibazo ukwiye guhita ukanda subscribe kugira ngo tuze kubana mu makuru yacu agiye atandukanye tugenda tugutegurira.